Masih mat langga. Kita sepora bair ya. Mat, senang tenang mat. Sepora mat. Kertelesen mat. Terus di mana kakak tuan? Hari ya mat. Aleng leng leng. Kita sepora tangker. Yo cok dak waleng lengat to. Pakai daci marentar ya. Cok pakai lupa ya naci na jua. Mare lain tar mat. Kengkinya perlu kaki. Kak kalau entar ya mat. Iyan ko antara ki deki katuan. Ken sebudian tuli kaki kena kade. Umon dia mat. Engkau entar kade, boy. Tako orang sulit keluar. Ya. Itu le mangkat. Yo. Pikir bulan tongarir ya bulan kemenangan bi kasosaan menang amarga mari apasah sebulan penting sesa amarga banyak bubuan mantan lakare yundang bi tatangke tak entar sangku uma jauh tak gelem abele tatangke entar tandi PCC kabubu masa apa entara beria tak abubu Arya bene takjil gratis sambina apa boleh tatang kerja pas malah KN bi mabinin anak nang bulan tongare kapi sambina cek ngala bulan tak kepek rapa merela tak arung bareng nang bulan tongare tengkok susah tadi PC kabubu je asal mula na bubuan ria siapa ada yang sama bed pas mon bede mantan pasti bede bubuan Oh, wah aci pong bede romana. Tara sepora boy. Ci, kakek gak tuan iya Ci. oh iya tajuk ya Anu Ci, kok orang boleh kena kita lasen. Engkau minta sepora. iya gak tuan udah padang kok minta sepor lagi ya bila kaki sudah tengah lajar gak tuan Apa? Ki malam itu lekoran lu Ci, sudah dateng. mon laku alajar je pas sampai berempat gaji gak tuan Apa mau ada Ci? Ning 10 juta. aku cok 10 juta pas seneng mon 10 juta jika tuan muni matur raja Tak mau 5 juta Ci. PC 10 juta aja raja. Mau nang Amerika aja. Kecil. Harga bakso aja $10. oh dah iya ya kak tuan tahu kak tuan jadi nak osom bubuan kerja mantan tadi PC saya kabubu kak tuan Tak lah biasa Ci.
bulan kau ngare. Maka tak abu tak apa. Tak masalah. Oh iya wis Ci. Loh, me cakre gak tuan? Engko ki nira tangga. Asik minta sepora. Oh iya kak tuan. Iya. Yuk lakun pakun boy kak tuan Sadin. Ada hasil sandi gaji 10 juta. Tak toman nyapaan bi PC. Ada guna nang koceng manceng bi ocak bubuan mantan gila. Esangku nyapa abi PC lekah nah. Duh, pas dek remer ya bubuan dah. Hari tamu lah karimat langge. Biasanya kan arwah main kana. Pola deki pas beda main kana. Mat langge biasanya senyapaan ke sengkong. Kantuan. Kantuan. Lu kam. Tak kemat. Iya, Wan. Oh iya mayo, tujuh kana. Tujuh mat. Anu ka tuan. Pompong ki badare karena telesen. Sing komentasi pora. Iya mat depan mat. Sing komentasi pora ki ya. Mun kaki pelak mat pen tahun amain tok ka Roma. Iya ka tuan. Sing ko di munda kaki lakan lai ngato. Soalnya kaki jebing ko yang keptang reng tua. Dek remah mat kelakon nah. Lancar ya. Ya, alhamdulillah kak tuan dalam tahun setir. Ya sampai tang THR bi tanabi. Aduh tamat. Ya batura pasompu buan. Tele tak andi saya kapubu. Orang banyak malah KNB mabiniin anang ng bulan tongare. Alalari mari telasen. Latar bis kapipesen. Ya dapat kebenaran kak tuan. Ya ada kada datang THR ki bed. Pola kene kebai bata pada pupuna kaki. Biru kana. Ya kak tuan. Allah mat. Lah kak tuan. Wah Allah. Kebai bata pada pupuna. Ongkuan ya. Iya. Iya selangkong mat ya. Iya. Kelangkong mat pesen ah. Un kaki cek pe lah kemat pen tahun lah ku engak ke sengko. Salah lagi engak ki nyapaan bi pese. Lainan bi kak tuan Sadin ruah mat. Deteng tak toman nyapaan. Lah. Kelak kak tuan Sadin tak ada ngamen kangko kak tuan. Ngocain terada kakek. Ngocanya apa kakek? Kakek mepah ngocah tak nyapa. Iya mat kun karonya paberi ya gelak. Kocak nyapaan rimat nyapaan bi pese beni salaman beri ya. Oh deh iya kak tuan. Ini kibing koki kabel ada kak tuan Sadin. Cek mundeng nyapa bi pese. Tak cokok pun karo kuna salaman beri ya. Lecen ada udut santet. Lagi bingko lah kabel. Iya mat menoreng setia ku tuh iya. Mun se kocaknya pare ku tuan salaman pese benegun karonya paberi ya. Ya wis lang kok ada katuan. Iya mat. Lagi lah kabel ada kak tuan Sadin ya. Iya lah kabel ya. Ya.
Kak Tuan Sadin berdebuk Tuan. Berjebar nang ngaramat mabecek genteng. Ya bisa kok yen terbuk Tuan. Lapa mari sina burep je pa bersih. Tuan. Kaki kocang merentar kaci. Aneh jangan jika kilonya apa kak Tuan? Cang siapa, Mat? Engkau gelek mar entar, Mat. Mada salaman, Mat. Cang siapa lo nyapa dia? Kaki kilo asalaman beri ya kak Tuan. Iya, Mat. Sering kau sambil minta sepora. Ya lah patot apa sih kocak aji gele ruah. Dah iya kak Tuan. Mon setiar ya orang asalaman tak cukup asalaman beri ya. Kutu asalaman pesse. Mon lo asalaman pesse dia kocain lo nyapa. Teti kak Tuan sengko kadinar ya ken madepa oca ngaji. Kakek mon nyapa kutu nyapa bereng pesse. Soal mon tak nyapa bereng pesse dia yang kep tak nyapa. Ya, sengkok sakula tau, Mat. Cek mau nyapa je. Kau tuh nyapa bi pese. Iya kak Tuan. Mon nyapa je kutu bi pesse. Sengko kela sering nyapa bi pesse ya alem. Lah terus aki kenting aja sing ngak keturu. Sengko ki mola. Iya, iya.